niba abanyarwanda bashaka kubatuka bagomba kumenya ko intambara ari wo muti. Ntabwo ari ukuvuga ko ari ubushake bwacu, ubushake bw'abanyarwanda, ni uko Kagame yafunze inzira izo arizo zose nababwiye, byaba amatora, guhindura constitution, kuniga umuntu wese ushatse kuvuga. Ubwo rero nta yindi shwa yahaye abantu, baba abari mu gihugu cyangwa abari hanze. Intambara rero izaba, njyewe ndemeza nta shiti, kuko ndasenga ko iyo ntambara izaba authorized by heaven. Ni ukuvuga ngo ijuru ryayihaye umugisha. Imana ni umurwanyi, ujya ugasoma muri Bibiliya, intambara iriho. Ku kibazo rero cyo kuvuga ngo ese muri gucungira muri Congo, no, niyo mpamvu ndi hano, niyo mpamvu uri hano. Twebwe abanyarwanda, gakondo yacu ituri mu maraso, hari urukundo Imana yadushyizemo kuba twaravukiye mu Rwanda. Ubwo rero ntabwo turi gucungira ku bindi bihugu, uretse ko ibyo bihugu nabyo bizakoreshwa kuko Kagame yabyendereje. Ntabwo navuga ko njyewe nteze amaso Congo, ariko nzi neza yuko Tanzania, Uburundi, South Africa, Congo na biriya bihugu byose nyine byo muri SADC bizabigiramo uruhare, kuko Kagame ntabwo ari twebwe yiciye gusa, yiciye n'abanyamahanga. Ikibazo cyo muri Congo gifitanye isano n'ikibazo cyo mu Rwanda, kuko turabizi yuko mapping report yatubwiye yuko abasaga miliyoni 12 byashoboka ko baba barishwe na buriya butegetsi bwa Kagame. Kandi turabizi yuko muri Congo hari impunzi nyinshi z'abanyarwanda. Ubwo rero ni ukuvuga ko byanze bikunze Congo izabigiramo uruhare, kuko igisubizo cyacu Congo itajemo bisa n'ibitakunda, kubera ko turafatanye muri icyo kibazo, turi hamwe, kuko impunzi zacu ziriyo, twariciwe twese, twicirwa na Kagame. Ubwo rero abanyarwanda turiteguye. Njyewe narahagurutse, hari n'ibihumbi hirya no hino, twarahagurutse turarwana. Amahanga turwanye ashyira Kagame, amushyira kuri pressure, Rusesabagina arafungurwa. Twarahagurutse turarwana, turwanye hirya no hino, ibintu byinshi twagiye dukora bigatuma Kagame arekura gutya, akagira gutya, akarekura. Ni ukuvuga ko umuti uri muri twebwe. Niyo mpamvu MRD yahagurutse, turi gukangura imbaga ya rubanda, tubabwira, tubibutsa revolution twagezeho, tubibutsa amatora kamarampaka yabaye, tubibutsa ubwigenge bwabaye. Turi gukora education, twigisha abantu. FRD yarahagurutse, abo ngabo nabo ni ingabo zikomeye, nubwo benshi wenda bashobora kuba batabazi, ariko ifirimbi nivuga muzabamenya. Hari abanyarwanda benshi bari muri biriya biterane bya Kagame, muri ziriya nama ari kugenda akoresha ubwo yiyamamaza, bari guseka. Ariko Murindahawe ndakubwiye ngo uzamenya ikibari ku mutima umunsi isasu ryavuze, umunsi ifirimbi yavuze. Ubu ngubu tuvugana si ibanga. Mu gihugu cya Congo, na SADC batanze ultimatum ku Rwanda ko nibigera ku itariki ya 30 z'uku kwezi, uri kubona ni imbere y'amatora, badakuye ingabo zabo mu gihugu cya Congo, ndetse na premier ministre wa Congo yafashe ijambo avuga yuko intambara bazi aho yaturutse, bazajya kurwana aho yaturutse. Nta kabuza intambara iraje, ariko abanyarwanda tuzayigiramo uruhare, kuko bituri mu maraso, bituri mu mitsi. Abanyarwanda rero hirya no hino barahagurutse, njyewe ndababona, kandi ndababona ko aribo bazatsinda. Abicanyi ntabwo aribo bazatsinda. Murakoze. Urakoze.